Ovih dana biće objavljen program 32. festivala Budva Grad teatar, koji je ove godine ambiciozniji od nekoliko prethodnih izdanja. Tim povodom nam je u goste došla Milena Lubarda-Marojević, direktorka ovog nekada veoma značajnog mesta okupljanja umetnika iz čitavog regiona. Dobrodošli u Kulturni dnevnik. Dobroveče, bolje vas našla. Evo najprije nam recite kakav je koncept ovogodišnjeg festivala i na što ste publici posebno želeli da skrenete pažnju? Koncept ovogodišnjeg festivala se nekako izrodio iz pitanja koje je trebalo da odgovori na to šta je danas uopšte aktuelno i u ovoj djelatnosti koje se mi bavimo i umjetnosti. Šta je savremeno danas. I sasvim neočekivano, a opet nekako logično, došli smo do toga da bi najsavremenije u ovom trenutku bilo baviti se klasičnom umjetnošću i dijelima klasične dramske literature. Tako da se mi na 32. festivalu ove godine bavimo klasikom u pozorištu danas. Dakle, savremena čitanja klasike. U vezi sa tim je i moto ovogodišnjeg festivala, citat iz Lorkinih krvavih svadbi, kada se pojavi mjesec. A šta biste iz programa izdvojili kao posebno značajno? Festival će trajati od 2. jula do 20. avgusta i ako bih morala nešto da izdvojim, onda to treba da bude centralni događaj festivala u pozorišnom smislu, jer festival ima i dalje 4 segmenta, muzički, likovni, literarni i pozorišni. I za 9. avgust smo planirali premijerno izvođenje Lorkinih krvavih svadbi. To bi trebalo da bude naša koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, a posebno se radujemo što će po prvi put režirati kod nas Igor Vuk Torbica, koji je reditelj koji čini mi se bolje nego jedan drugi upravo svojim predstavama govori o ovome, čime se mi bavimo ove godine, a to je klasika u pozorištu danas. Festival Budva Grad teatar je nekada imao veliki ugled i to u čitavom regionu, ali već dugo se suočavate sa brojnim problemima. Sa čim se sve suočavate u realizaciji programa i da kažemo kako rešavate probleme? Mislim da ih rješavamo, što je najvažnije. Festivali ovog tipa u gradovima kao što je Budva su neminovno se moraju sretati stalno sa izazovima. Prije svega zato što ti gradovi rastu i što se mijenjaju, što se u gradovima pojavljuju različiti sadržaji. Konkretno Grad teatar je rođen kao ambijentalni festival. Festival koji nameće situaciju da svaki prostor u gradu može biti scenski prostor, a danas je to nemoguće jer je prosto grad se razvije u nekom drugom pravcu. Jedan od krupnih izazova s kojima smo se nosili u posljednjih više od 20 godina jeste bio problem buke. I o tome vaši gledaoci i naši posjetioci su puno i čitali, slušali i sretali se sa tim problemom. I nekako mislim da je najvažnija stvar koja se dogodila prošle godine za festival bila upravo ta da je prije svega grad odlučio da je festival važniji od sve te buke. I imali smo konačno poslije svih tih godina jedan festival u tišini. Programi su se odvijali pod normalnim uslovima za jedno umjetničko stvaranje. Očekujemo da će tako biti ove godine. To su neki očekivani izazovi, kažem, s kojima se i drugi gradovi u regionu sreću i slični festivali, nažalost. O novcu neću govoriti, ali postoji i umjetnički izazovi. Dakle, kako birati program, kako se pozicionirati, kako se razlikovati, šta je to što treba da bude specifično na našem festivalu u odnosu na sve veći i veći broj ostalih festivala. To su stvari kojima se bavimo i čini mi se da i ovim festivalom ćemo dati dobre odgovore na to. A kako razmišljate o tome? Zašto je važno da jedan ovakav festival ima kontinuitet u radu i kako vidite festival Budva Grad teatar u budućnosti? Pa taj kontinuitet sam po sebi je važan zato što ovo prosto nije vrijeme kontinuiteta. Čini mi se da kvalitetnog kontinuiteta treba ga poštovati. Grad teatar baštini izuzetno značajne projekte, a na drugoj strani baštini projekte koji su donosili nove stvari. I u tom smislu i na taj način i ja i moje kolege doživljavamo i festival u budućnosti. Dakle, trebalo bi pratiti nove tendencije na ispravan način. Trebalo bi osluškivati šta je to novo, a istovremeno očuvati ono što je kvalitetno. Na jednoj strani kada je program u pitanju, na drugoj strani sasvim je sigurno da je neophodno infrastrukturno postaviti festival tako da imamo svoje prostore, da i izvan festivala možemo pripremati projekte, da prosto u tom produkcionom smislu možemo ojačati i okrenuti se nekim međunarodnim saradnjama. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vam lijepo na pozivu.
A vama, poštovani gledalci, preporučujemo odlazak u pozorište. Od nedelje je u Ateljeu 212 na repertoaru nova drama Milene Marković, 5 života pretužnog Milutina u režiji Aleksandre Milović Davis. Hvala na pažnji, ostanite uz RTS.